you personally, not anybody else, not other pundits, not even perhaps family members, that you would look to say, if I see that, I will reevaluate? If there has some medical condition that emerged, if the doctors came to me and said, you got this problem, that problem. But I made a serious mistake in the whole debate. And look, when I originally ran, you may remember it, I said I was going to be a ku itariki ya 9 Kanama mwaka w'igihumbi magana cyenda 1974, perezida wa 37 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Richard Milhous Nixon yareguye aba yanditse amateka yo kuba ari we perezida wa mbere weguye akiri mu mwanya muri iki gihugu cy'igihangange ku isi. Ni nyuma y'imyaka 2 habaye cyiswe Watergate scandal. Ibi byaturutse ku makosa akomeye ubutegetsi bw'umu Republikani bwakoze, aho bamwe mu bambari be bifashishije ikoranabuhanga n'ibanga bagatega udukurura amajwi mu nyubako y'ikicaro gikuru cya komite nyobozi y'ishyaka ry'Abademocrats. Hari ku itariki ya 17 Kamena umwaka wa 1972. Watergate scandal ugenekereje mu Kinyarwanda nko kuvuga ngo amahano yabereye Watergate. Ni ibiro by'inyubako yitwa Watergate iherereye Washington District of Columbia, isanzwe ikorerwamo n'ishyaka ry'Abademocrats. Richard Nixon wari perezida yabarizwaga mu ishyaka bahora bahanganye ry'Abarepublike. Nyuma yo guhamwa n'ibi byaha mu iperereza n'ibirego byamaze imyaka 2, Perezida Richard Nixon nta kindi yagombaga gukora. Kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishingiye ku bubasha ihabwa n'itegeko nshinga ry'iki gihugu yatangije inzira zo kweguza perezida uriho, ibyitwa impeachment mu ndimi z'amahanga. Ariko uyu ntabwo yarindiriye ko bamweguza, ahubwo yaje kwegura ku wa 9 Kanama umwaka wa 1974. Nyuma y'imyaka 50, perezida uriho uyu munsi Joseph Robinette Biden Jr., perezida wa 46 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uhereye ku itariki ya 20 Mutarama umwaka wa 2021, nawe ngo ashobora kwegura akaba abaye wa kabiri nyuma ya Richard Nixon weguye mu mateka akiri ku ntebe y'ubuyobozi muri iki gihugu. Muri iki kiganiro tugiye kureba amakuru afatika n'impamvu ziyashyigikira bishobora gutuma inkuru nk'izi ngizi ziri gutangazwa ziba impamo. Joe Biden akegura. Ikaze. Umuhanga mu by'amateka y'abaperezida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Alex Coe yashyize hanze amakuru y'ingenzi y'abantu ba hafi ba Perezida Joe Biden. Perezida Joe Biden yatangaje ko azahagarika ibikorwa byo kwiyamamaza nibiramuka bigaragaye ko uburwayi bumurembeje, ndetse akegura rwose agatanga imihoho. Ibi byaje nyuma yaho yongeye kwandura icyorezo cya COVID-19 hagati muri iki cyumweru. If there has some medical condition that emerged, if the doctors came to me and said, you got this problem, that problem. But I made a serious mistake in the whole debate. And look, when I originally ran, you may remember it, I said I was going to be a transitional candidate. Ibi Biden yabitangaje mu gihe benshi mu Banyamerika bahangayikishijwe cyane n'ubushobozi bwe bwo gukomeza kuyobora igihugu muri manda yindi yazarangira afite imyaka 86 y'amavuko. Impungenge zifite ishingiro kuri Abanyamerika ahanini bitewe n'ibyo bamaze imyaka 4 babona kuri uyu mukambwe, birimo kugwa mu buryo bugaragaza intege nke z'umubiri, kwibeshya mu mbwirwaruhame zitandukanye kandi zisubiramo, kwibagirwa ndetse no kwitiranya abantu mu gihe cy'imbwirwaruhame n'ibindi byinshi bituma bamubonamo ahubwo umuntu ukwiye kujya mu kiruhuko cy'izabukuru kurusha guhatanira kongera kuyobora igihugu. Nyuma yo kwitwara nabi mu kiganiro mpaka gihuza abakandida ku mwanya wa perezida cyabereye muri studio za televiziyo CNN muri Kamena uyu mwaka, Joe Biden nyuma yaje kumvikana yiregura avuga ko atari ameze neza, ko ndetse yari arwaye ibintu byinshi atabyibukaga, ariyo mpamvu atabashije gusobanura ingingo ze. Ibi ngibi byabaje Abademocrats ndetse benshi bamukuraho amaboko, bavuga ko ibyo byose biterwa n'imyaka myinshi afite, ko akwiye kujya mu kiruhuko cy'izabukuru kurusha guhatanira kuyobora igihugu.
Mu gukomeza kurengera kandidatire ye, Joe Biden yavuze ko imyaka yari y'ubuhanga n'ubunararibonye buhambaye, ko ndetse nta n'undi muyobozi ubereye abanyamerika utari we. Joe Biden ukomeje kotswa igitutu na bamwe mu ishyaka rye, we yatangaje ko agitsimbaraye ku gitekerezo cyo kongera kwiyamamariza indi manda, mu gihe cyose agitegereje ibisubizo by'abaganga ngo nta cyamukuramo iki gitekerezo. Abademokarati bati, hereza umwanya n'imbaraga zawe Kamala Harris, aba ari uhagarariye ishyaka ryacu, wowe ujye mu kiruhuko cy'izabukuru kandi wegure. Abademokarati bati, perezida agomba gutanga urumuri no gutanga intumwa zizamuhagararira mu bikorwa byo kwiyamamaza muri iki cyumweru mu gihe atabasha kubyitabira. Ibi babitangazaga nyuma yo kwandura icyorezo cya COVID-19, uyu munsi akaba arimo katiwe mu rugo. Ubutumwa burasobanutse neza, guhamagarwa ntibizahagarara, nubwo Biden yashimangiye ko we ntaho yagiye, agihari. Nubwo perezida atizera ko agomba kuva ku butegetsi, biragenda bigorana kubona ko yakomeza adafite benshi bamushyigikiye mu ishyaka rye ry'abademokarati. Uhagarariye leta ya Minnesota, Madame Betty McCall, amaganira na Star Tribune ati, Biden agomba gutanga intumwa zimuhagarariye kandi agaha imbaraga ze zose Vice Perezida Kamala Harris kugira ngo atere imbere, azaba ari we umukandida wa nyuma ntakuka wa Demokrate mu matora azaba mu Gushyingo uyu mwaka. Biden yegure, umubiri n'imyaka ntibimukundira rwose. Hagati aho, Kathy Castor uhagarariye leta ya Florida nawe aganira n'ikinyamakuru NBC ati, ni igihe gishimije cyo kumurika umucyo ugakwira hose. Ati, Kamala Harris ni umurwanyi kandi ndamwizeye byimazeyo rwose. Sabo gusa, n'abandi bayobozi bakomeye mu ishyaka ry'abademokarate bagiye basaba perezida Joe Biden kwegura, ahubwo agashyigikira Madamu Kamala Harris, Vice Perezida w'uyu munsi, kugira ngo azabe ari uhagarariye ishyaka ry'abademokarate mu matora kandi neza. Kuri uyu wa gatanu, Joe Biden wari wugarijwe n'ikibazo cy'uburwayi bw'icyorezo cya COVID-19 yinjiye mu mpera z'icyumweru gikomeye mu buzima bwe bwa politike mu myaka 50 ayimazemo. Ni ukubera ko urutonde rw'abamusaba kwegura mu ishyaka ry'abademokarasi bakomeje kwiyongera. Uyu munsi inkingi za mwamba zimusaba kwegura zimaze kuba 30 mu ishyaka. Aba ni abatamushyigikiye ku cyemezo cyo kongera kwiyamamaza. Biden urimo gukira icyorezo cya COVID-19 aho yari ari mukatiwe mu rugo i Delaware, bivuga ko ababaye cyane ndetse yumva ko yagambaniwe cyane n'abo basanzwe bafatanya, ndetse bigatangazwa ko ngo ashobora kuba yitegura gutangaza ko akuyemo kandidatire ye nk'uhagarariye ishyaka ry'abademokarate mu matora azaba, akaboneraho no kwegura ku mwanya wa perezida. Bivugwa ko abajyanama be ba hafi bakomeje kuganira ku bigomba gutangazwa igihe bizatangarizwa n'uburyo gahunda yo kugaragaza ko atakiri umukandida izakorwa, hagasohoka itangazo ritazahungabanya abarwanashyaka b'abademokarati, ndetse ibikorwa byo kwiyamamaza bikaba byakomeza mu buryo busanzwe nkaho nta cyabaye. Kuri uyu wa gatanu tariki ya 19 Nyakanga 2024, abantu 6 ku 10 batoye mu ishyaka ry'abademokarate babwiye ikigo cy'ubushakashatsi cya AP North gishinzwe ubushakashatsi ku bibazo rusange ko Kamala Harris ariwe mukandida mwiza babona ukwiye guhagarara ishyaka ry'abademokarate, akaba ari uhangana mu matora, ko ndetse aramutse anatorewe kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikora neza nta kabuza rwose. Bamwe mu bagize ishyaka ry'abademokarate n'abavuga rikijyana bakomeje gutegura Kamala Harris ngaba ari uzahatana na Donald Trump mu matora. Donald Trump wamaze kwemezwa bidasubirwaho n'ishyaka ry'abarepublike inahabwa amahirwe yo kwegukana aya matora. Ese ubundi ni izihe ngingo bashingiraho basaba Biden kwegura? Mu gushyira imbaraga mu kweguza perezida Joe Biden ku banyamerika by'umwihariko bo mu ishyaka ry'abademokarate, bashingira ku ngingo enye z'ingenzi. Iya mbere, izabukuru. Ngo Joe Biden ntabwo ari umuntu ugifite ubushobozi bwo kuyobora igihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, haba mu mbaraga z'umubiri, ibitekerezo no gushyira gahunda ku murongo.
ngo akeneye kujya mu kiruhuko cy'izabukuru. Impamvu ya kabiri, imyitwarire mu kiganiro mpaka cyamuhuje n'umurepublikani Donald Trump muri Kamena, aho yagaragaye ananirwa gusobanura ingingo ze, nyuma akiregura avuga ko yari afite ibibazo by'uburwayi ndetse birimo no kwibagirwa, benshi n'ubundi batabuza guhuza n'izi zabukuru bavuga. Ingingo ya gatatu, ngo ni uburyo uyu mugabo yakomeje gushora amafaranga menshi mu nkunga zihabwa igihugu cya Ukraine mu ntambara gihanganyemo n'Uburusiya kuva mu myaka 2 ishize. Ingingo ya kane, ni uyu mwuka mubi no kutavuga rumwe hagati mu ishyaka, batavuga rumwe ko ugomba kuba umukandida uhagarariye ishyaka mu matora azaba mu Gushyingo uyu mwaka. Bamwe baremeza Kamala Harris, abandi bakemeza Joe Biden, ariko abandi bamusaba kwegura. Nubwo ibi biri kuba, hari abakomeje kwereka Joe Biden ko bazamushyigikira kugeza ku ndunduro. Kuwa kane tariki ya 18 Nyakanga, ibaruwa ifunguye yanditswe kandi ikanashyirwaho umukono n'abantu bahagarariye abirabura batora 1400 yandikiwe Joe Biden, bavugamo ko Joe Biden agomba gukomeza kuba umukandida nta kabuza. Bati kandi kwamburwa kandidatire byasaba amajwi y'amamiliyoni y'abantu. Bwana Joe, wumva utuje rwose tukuri inyuma, ni wowe mukandida wacu. Ibi bigaragaza gucikamo ibice hagati mu ishyaka, ibintu bidatanga ibimenyetso byiza rwose bishobora kurangira batakaje umwanya wo kuyobora iki gihugu. Kuri uyu wa kane n'ubundi, ubwo yari ari ku rubuga rwa Instagram, Madamu Alexandria Ocasio-Cortez, umudepite mu nteko ishinga amategeko ya New York, yasabye abademokrate bakomeje kwamagana Biden bamusaba kwegura kongera gutekereza ku mbaraga zabo bari gukoresha bashaka kumwamagana. Ati ntabwo byapfa kubahira, byaba byiza mushatse ibindi mukoresha izo mbaraga. Bernie Sanders, umusenateri wa Vermont, umwe mu bantu bakomeye cyane bagiye bagaragara bashyigikiye Joe Biden, yasabye n'ubundi inkunga yo gukomeza gushyigikira uyu mukambwe ngo azaba ari we umuyobozi rwose w'ishyaka anarihagarariye mu matora. Gusa abakomeje kumusaba kwegura banamurwanya imibare yabo ikomeje kuzamuka, aho mu ishyaka ry'abademokrate abavuga rikijyana bagera muri 30 bamaze kwitandukanya nawe, bamusaba kwegura agaha imbaraga ze zose Kamala Harris. Ni vice perezida, akaba ari we umuyobozi w'ishyaka ndetse akanazarihagararira mu matora ateganyijwe mu Gushyingo uyu mwaka. Abademokrate 30 muri Kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, barimo n'umuyobozi uhagarariye leta ya California, leta igira amajwi menshi cyane kurusha izindi, amajwi 55 kuri 270 abakenewe kugira ngo umukandida abe yatsinda. Uyu ni Adam Schiff, nawe yahamagariye Joe Biden kwegura igitaraganya. Ati gira vuba gira bwangu rwose gura, nta bushobozi ugifite, reka imbaraga zacu tuzishyire kuri uyu mubyeyi ukiri mutoya, ahari yahindura ibintu muri Amerika. Bivugwa ko Perezida Joe Biden yarakariye abantu bakomeye bari mu ishyaka ry'abademokrate kubera kuba ku ruhande no kwifatanya n'abantu bashaka kumweguza ngo bamukure ku butegetsi. Umukuru muri bo ni Madamu Nancy Pelosi, wahoze ari perezida w'inteko ishinga amategeko. Yagerageje kumvisha Joe Biden umubare w'amajwi yamaze gutakara bitewe n'uko uyu muperezida atagishyigikiwe cyane, ndetse Barack Obama, Bill na Hillary Clinton bivugwa ko Biden yahangayikishijwe ndetse akababazwa cyane no kuba ntacyo bavuze kubiri kubera hagati mu ishyaka ryabo. Mbese guceceka kwabo ngo byaramushegeshe. Muri rusange abademokrate 30 barimo abakomeye cyane mu ishyaka n'abavuga rikijyana bakomeje kotsa igitutu Perezida Joe Biden ngo yegure. Bose barahuriza ko waba ari umwanzuro ugoye ariko waba ari mwiza cyane, haba ku ruhande rwa Joe Biden ubwe, ku ruhande rw'ishyaka ry'abademokrates ndetse n'abanyamerika muri rusange. Bamwe mu bayobozi bakomeye cyane mu ishyaka ry'abademokrate bakomeje kotsa igitutu Joe Biden ngo yegure barimo Leo Doggett uhagarariye leta ya Texas. Ati bitandukanye cyane na Donald Trump, Joe Biden yakomeje kwitangira igihugu
cyane ndetse akitanga pana ku buzima bwe ahubwo ubw'abenegihugu. Ariko nzishima cyane nafata umwanzuro wo kwegura. Ndabizi ko ari umwanzuro ugoye ariko ni mwiza cyane rwose. Ndamushyigikira nawe ufata. Wonlio Doggett uhagarariye leta ya Texas. Abandi bademokrate bagera kuri 30 barimo gusaba Joe Biden kwegura barimo Raul Grijalva uhagarariye leta ya Arizona, Seth Moulton uhagarariye Massachusetts, Mike Quigley uhagarariye Illinois, Angie Craig uhagarariye Minnesota, Adam Smith uhagarariye Washington, Mike Sherrill uhagarariye New Jersey, Pat Ryan uhagarariye New York, Eli Brumer uhagarariye leta ya Oregon, Hillary Storen uhagarariye Michigan, Eddie Case uhagarariye Hawaii, Adam Schiff uhagarariye California n'abandi tutavuze bose bati Joe Biden arananiwe, imyaka ni myinshi, politike n'ubundi ntizamuvamo, ariko najye mu kiruhuko cy'izabukuru hanyuma tubona amaraso mashya ariwe Kamala Harris. Uyu Kamala Harris afite imyaka 59 y'amavuko, bisobanuye ko Joe Biden amurusha imyaka 23 yose. Bo batekereza ko ari umukandida mwiza ku mwanya wa perezida, apana guhagararira demokrate gusa ahubwo no gutsinda amatora azaba mu Gushyingo uyu mwaka. Sabo gusa hari n'abasenateri bakomeje gusaba Joe Biden kwegura. Ibi rikorwa mu ibanga rikomeye ariko ntibikuraho ko ishyaka ry'abademokrate ryacitsemo ibice. Ibinyamakuru by'imbere mu gihugu ntabwo bibura gutangaza aya makuru. Ni mu gihe mu ishyaka bahora bahanganye ry'abarepublike bo bameze nk'abari kubyina intsinzi, aho Donald Trump yicaye atuje nk'umukandida uzarihagararira ategereje uzaboneka muri ishyaka ry'abademokrate ukiri hagati ya Joe Biden, Kamala Harris cyangwa n'abandi. Byose bizaturuka kuri uyu mwanzuro wo kuba yakwegura cyangwa ntiyegure. Amategeko ateganya ko igihe cyose perezida yaba yeguye asimburwa na vice perezida we mu gihe cy'inzibacyuho. Icyakora mu gihe cy'amatora ishyaka rihitamo undi muntu uzarihagararira ushobora kuba uwo vice perezida cyangwa undi mukandida bahisemo ushoboka. Kamala Harris w'imyaka 59 niwe wafashije Joe Biden gutsinda amatora yo mu 2020 kubera gutera morale benshi mu birabura batora bagatora ishyaka ry'abademokrate kubera ko uyu mugore bivugwa ko afite amamoko muri Afurika. Kamala Harris ngo ni muto cyane ugereranyije na Joe Biden, bityo niwe uhabwa amahirwe yo kumusimbura nk'uko bikomeje gushyirwa mu majwi n'abo mu ishyaka ry'abademokrate bavuga rikijyana ndetse n'abakomeye. Abandi bakandida bakomeye cyane bashobora gusimbura Joe Biden ku mwanya w'ubuyobozi bw'ishyaka ndetse no kuba umukandida mu matora ni Gavin Newsom, Gretchen Whitmer, Wes Moore na Josh Shapiro. Abo bose ni abagabo bakomeye cyane mu ishyaka ry'abademokrate bashobora kuba abakandida isaha iyo ari yo yose mu gihe ishyaka ryaba ribyemeje. Ni ukubitega amaso, igihari ni uko iyi nkundura ifite ikintu izasiga. Ibintu byose bidasobanutse tubihigiye. Kuba Joe Biden yaravuze ko nawe ubwo ashobora kwegura bitewe n'impamvu runaka, ubwabyo ni ikimenyetso cyerekana ko ibi bintu bishoboka. Bisanga ingingo y'Abanyamerika n'abademokrate muri rusange bagendeyeho basaba Joe Biden kwegura. Izo ngingo ni kuba ari mu zabukuru, ngo nta bushobozi agifite bwo kuyobora igihugu haba mu buryo bw'imbaraga z'umubiri cyangwa ibitekerezo, ngo ahubwo akeneye kuruhuka. Ingingo ya kabiri, imyitwarire mu kiganiro mpaka cyamuhuje n'umurepublikani Donald Trump, aho yagaragaye ananirwa kwisobanura ndetse nyuma akiregura avuga ko yari arwaye ndetse yari afite ikibazo cyo kwibagirwa ibintu n'ubundi bahuza no kuba ari umusaza. Ingingo ya gatatu, kuba yarakomeje gushora amafaranga menshi mu nkunga zahabwa igihugu cya Ukraine mu ntambara iki gihugu gishyamiranyemo n'Uburusiya kuva mu myaka 2 ishize. Ingingo ya kane, kutavugaho rumwe hagati mu itsinda cyangwa mu ishyaka ry'abademokrates kukwiye kuba umukandida uzarihagararira. Ibi byose ubiteranyije ngo ni impamvu zikwiye gutuma Donald Trump atsinda amatora, ariko umukandida yatsinda akaba atari umudemokrate
Joe Biden ukwiye kuba yareguye rwose. Bo baravuga Kamala Harris n'abandi batandukanye. Joe Biden arasabwa kwegura igitaraganya. Nawe yavuze ko ategereje ibyemezo by'abaganga akaba yakwegura mu by'ukuri. Gusa nk'uko ari abapolisi b'isi birirwa bigisha isi demokarasi, reka twizere ko ahari nta ntambara izavuga cyangwa ngo hagire isasu risohoka mu munwa w'imbunda bamwe bakura abandi ku butegetsi. Mu gihe hagati mu ishyaka ry'abademokarate umwiryane ari wose, bamwe bashyigikiye Joe Biden abandi bamusaba kwegura, amatora yasigaje amezi 3 n'iminsi mikeya. Kugeza ubu Donald Trump uhagarariye ishyaka ry'abarepublike niwe uhabwa amahirwe cyane yo kuzatsinda aya matora. No kubitega amaso, ikibaye cyose haragihindura ibintu, gihindura amasezerano yasinywe, kigahindura ububanyi n'amahanga bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu, kigahindura imishinga yose yateganyijwe. Inshuti bavandimwe mudahwema gukurikira ibiganiro byacu, turabashimira cyane inkunga ikomeye mudutera yo kureba ibiganiro, tubasaba gukomeza kubireba, kubisangiza inshuti zanyu, kubikunda no kuduha ibitekerezo. Njye wumva kuri mikoro nitwa Pascal, naho ubutaha.